nipa kako sumu eno Kristo ni bodua kronim se ni bodua enso ti asori demu sofo ko ka obenya ne ho mi na asefo o ti asori demu bokro no sofo ko ka obenya ne ho mi na asefo edu aforo bokro a o ma asori so ti ase enti sa nyuma we nyina no de unse ugina nyame altar so a the masses no mugu asori dem no 80% be hwa ade afuo be gin senkyere ne 20% pe na Kristo dia from mamo akwaba eba too much GH everyday so munuaba nana ama orusia enina dano nsema ACC ewo oman mu enamede esomo ewo everyday so na de ahosem kesia abeto dwatre se ye osofo peni a woda asafani din ede Jehovah Nisi Ministry International no say ade watwa nananom ewo ensiedo na sofo yi din ankasa nkofo edinima say uba kumase ejuso especially eye ti kromu a oni din obi ade nim no Reverend Maxwell Atakora na ebusuafo asema eba weche de CMA papa yi timishere ne nkwa ekire se ahomache 3 am no akonfo ebora ne dem tese womba so mbewia no nti se mentimi ho ase kakra course ho na nam so maye bonu tuo ma we free atasefo asase so nebusafo enchemu ne de ebi ewo ho pa no nti je bre metwa me ho ade aba na me de eno so aka ho de amamu na jono tumu ho no na ye ti tuo nka ti tuo ato efie ni inside okay ti tuo ne to ye no na ehu se obi tie mu se anwo be sande fi ha wotu na obi ansale enti me kwa no inside no entem na me do me light said be ya chinamosu humi na me ntimi sum pii ba bi e wo no eni ba bi o so hye enti no makotake boys bi wo ho o mo da so mo kire se o ma betake wo buo mpunu nti boys ni eti na da dem wo no mo na yere o mo pono no to mo do mo na pimpunu na enye mo de tomo enye se o ma yere pono na pese ko mo bu force wura boys ni dem no mo timi nya kwan enti na bi o mi gbe bi so da eno mo da dan ben ho to no what no exact o bobo mo ne boys no ye isa no no bi ne pono to bi ana obi ne pono no mo hu no ana mo wura si bi ni wura ne den so on fa disike wo no ho mala wono na se na wo kan no ana wo sisike wo no nyina ye 100 cities ana mo jiye to mo jiye no so mi sika bia ana so o ma ni 50 cities ana mo sa fa ne fo kan ho ana enti o mo je ne fo kan ho no ana za o ja o ma ye operation dia ko ma ye awie a ko mo pie enti so fo no mbo ntun dia o sane a grass wo ne dan anim tie mi se no gina grass ni mu ti no hu wo mo a e be ye operation no nti o mo wa shiko wo no akasa ne se direct no o mo ni kasa ke mi se ko wa bi nyan se mu tu o mo fu ana nanga so fu pezo tu o mo fu sa na ko ye na ma ni says a year about obi a o mo be obi ye boys a no mo wi a function no be o de amai bi se bia ho na o pese o de area phone enu bi na ya na ba na se ye de tu a se da be fi ha se be bi sa de e bi si da pesa so mamo akwa bashrunko eba efidei eso ebutafo jumeko eso ya se ama ede jumede na ebremo eye mama Juliet Ventures nchense ene kitchen wares and odinwo adwuma ebiemu so no eye aluminium Winners Aluminium Limited womo so edi eye wo glass windows ene ndia keka ho ni aluminium works bia omo de ho adwuma de bomb efie a wesi no emu eye se yakono eso ebiemu so no neat roofing so ebo yechi edom enu nti se ba no roofing kwa de che na te se yefe eche enkofo eba ho nchen no ya no wa fre eye neat roofing for so no mo so ma be sese ufie no de roof papa eto so edi amamu na ebusuafo na dey me guest eye Prophet Bernard ACM
na ono enene yenene ebetwe enkomo nti jibre ne ka enkomo yi enwu ebi prophet ma akwaba shonko Josu anama prophet bi aboko na mi adamu na onso na me ma dome da so etiase we dey metima ka say mo amudie mu munua because society for a reverend society for edika na ejumede mu na sisi e dey report kire say amrobes etimi akopo ni tuo e wo no ani fie no dey na wo dwen efa asemi enwu na nama me da wano ase me wura ho unse me tun kra change mamenchia mo achiefo omomo hwemo ewo achirichiri ne benche amanone omomo tie mu nyina nyame nhiro bibiara na onti ne mu nkyere mu mamemra asem no so okenkan Psalm 116 verse number 18 ose Erade ahotifo wuo de ne bo ye din nanim aw Erade me wakoa wafena aba wasane me honhoma se otini ni wu a yakwa yase a yense tuntum yese fita so what you say Bible say o Kristo ni wu a ne bo ye din e wa Erade anim okay can the same quotation Psalm 118 verse number 15 eba 19 Bible say o sebo nim jejeje edidi atene ne fo ntamadan nim Erade nsa di mani nsem o so o ma Erade nsa nifa so Erade nsa di mani nsem merinhu o na emo menya nkwa na maka Erade ne ye ma kire aso ne Erade atweme na owuo de wamfame ama no o se mu hune tene ne apono akese e ma me na me nhyɛ ne mu na Erade ase Bible show bia bewu so what you say na ye wo ehie bi o wa Kristo atwero se wonya duru sa ase no a oye den wo mpa ho da so what you say but say obi be twutu abɔ ana say ye du be ko sunsun fo mana sa abosunfie akwa tutikpe ye be bodu ya e be kun Erade amfa sa abotai na mfa mayen yo so what you say as nyame ma no obi ntimi betwutu wo so but for me as a prophet make us nipa no yes ano oben wono a onipa no a enam no so asa abone ne ba eben wono a na odi for the okay the mami na so fa kakra nka ho asem no do cheche mo de betu radio station mami bia ndi Ekia Teresa o kire mo se enya ede di kan a bi se akoso omo area mu wono na na sentem de amrobi attacks ekotai koso refilling stations wo area mu okrampa omo ai akọ ohorun kwa ko wi omo ama watchman of that no krampo epra afa we pra nti enu de den na amrobeti di omo dwuma amrobeti nim se omo de omo nwin se we ye wana anase we no to mu dom dwuma den obi timi sheda ka se we dem kwa kokun o so fo ntim kokun unse mame nchirechire mu the spiritual aspect of that incident okay se obi du kwose ye pe wakun a so what you say ye po bi a ne honhom eye ha so what you say na sa de ko ni betimi afa ne mu asori ati awo me kai that was last 2 weeks me kofura konfo bi ka asem na atwema adwesi so e wo kanesi me tina ka ni mu a wonim de waye driver na o kaka no o na e kronfo pani okay na wadress gentle ena so ma kan de o mu de bokro no na gu ka na chi on se tie na se boot no egu ase ti me tina ka na me kata me ni kakrem na onkonko pom tim se ma ba be to akwam kafo nsem akronfo nsem ti me tina ka ma no fa fon oh me pa cho ma fa ni pa no kanesi na me de ne ko ba bi na me fa circle na awudo me hosa mu nhia na mo ngi ade no ade no mo ba bagye eye me no mo kwa akwaji mi no ti ye branch ye ba ena me hu me mani na mchen so betina kai mu me no na kofi nti betina kai mu ti ni pa no so nya akọ se o we de me yire se me nto ade ma nti me to ade ama no na me se ewurade papa kire me de menye ti ye tika ma me si me to ade okwan no driver mi wura fi gina se o hwe baka no kra tuye se obone for Bible say obone for no esese but Kristo be ma obone for no tini po aye nkwase asem yeah correct so what you say wo mo say you but along the line misinform me hwe na nimu sa na me pese me otai word ti mi tensi de man say gina fa to akwantu so
ena me park anti driver ni gina o hwem o mirror ni mu din me branch na on correct me so makoa se ma se obo se una me sum kabimbo mu a me no ne wo ho so what you say me ma oye ni anase oha bi emme wo ntoma dan enti sa scenario na e ba mi twa ho koi so what you say but make us say so for ni fa mu ni nyina no e ye plotter e wo no ankasa ho un say as a real minister of God bia odi no kore ne pa nante no de oben ho wo mo matwa ho ahia wo mo ye first target onipa oben pa no nim se ugina the real gospel of Christ odi no kore ne pa ne nante ukura nyame mu diem ukabone anim oye den share the apostles of Christ e de ne amfa nye wo ye chimi ploto Paul awa mantamo e de o che di kanfo na wakwa akoti esuafo ne ye buru bi ne ye chibi ne ye kumbi wo mdo mo akan wo mu gani nyane asa apimpointi so mo hye sa wo ne ko pimpointi e tibi mi se me ni adamfo in the ministry me ni adamfo even though ma me no mo bom pai wa sori dem kwa me trust obi a de me trust no e nyame eja oba no nkonkono o mo pe na me trust wo eba ba me wife to da machi me trust me wife onim de entia ba bia me de me wan kwa akọ the path of me nam no the path of righteousness no o so de hwani muti enhwe bonkuma na nifa so what you say dwina sam no awia no pane na dwude hyiom ene ne won kwa han so what you say enti se mi kuta the real gospel of Christ ni mo en se mi twa me ne hwemachi and obi biara or the no credit tia solid them we are number one priority target and the satanic entities we are den wo mo be proto but so kura no kura na de gidie ni na nam pa e be den yabawa e be den odi form be bi e twem no na nsem we entity nkofo kura hu osofo kura o ka se wodi osofo bonne kramba wadwu ebufo bana nsem de ubeti na osofo we last time crade me dey be here emphasis we also 14 officer wo prepare message e dey akoma na safo mana ya borra na office akochitwa me ama also fu na etimi ewu nyamistro e na ayira e woni pani so anasa dey important na e court say asofo crade yenso me o comfort me po osofo tu me kan empeme me san kan na sisu dia se Ghana enye Christian country o mine we tete na ye Christian culture na sisi na eja Christian country ye nanano mu a ebe shock Christosum etina ase bo abrabo papa ebi guso ti aso mu yi but busa won say adenti na modern emofra na yaba the youth of nowadays who dey hwewu ayewu 13 years 15 years 17 24 35 the wanya chakra 39 40 the wanya chakra ya na etwa en kwada so what you say Bible so on maya eti se so de ubom pai kwa na pacha wa ewrade hu ye mobo the trend ya fa ene nyoma bia ye nipadua se de ye sebre ye ho ye de nipa kakosumu ene Kristo ni bodua konim se mi bodua enso ti aso de dem so fo ko kabanya ne ho mi na asepo o ti aso dem bokro no so fo ko ka obenya ne ho mi na asepo edu aforo bokro a o ma asore so what you say enti sa numa we nyina no de unse ugina nyame altar so a the masses no mugu aso dem no 80% be hwa ade afo be gin senkyere ne 20% pe na e Kristo dia wa mu tie wo preach ya wo preach afamu aba enya mu asuade abobra papa bi akọ heaven ba mo maka no da ye se mame da obi agimi kunu da me pese me kwa abrochire da me pese abrante bi be wa me enti hwesunsu mu mame da me di wo yaba enti no kura ne pa so ka so be di no kura ne chi a oni o mamo na so for bi fa manfo yere no enti nyame so na ayira wen ye mmebu no so ana se esi a asofo ye di ekun ade akom so na ye nyame so na ayira unse me ka ne se for media nka o ka meka se ye hia tete nyame som ne bi a na nka nyame ti mi ko sra ne ma so what you say Kristo ti mi yi ni ho adi e ko sra ne ma ba se eni ho bone ne doso etirimu po bone ne doso
yen trust yen plane yen hwe kwan ye bebre nase yen fo ba nko so ne hwe yen fo ba nya ne trap yen fa we nko sum na fidie yen fa we nko yesi eti mu popon e doso okay so what you say but yen nyina ba be siemu a ye frɛ won kristofo yen nyina ba be siemu a ye frɛ won kristofo ene hwa abosonsomfo kra sere kristofo yasemu enti na ojifo yen sha konfo yi so ma omo de mo nim so mo ye omo da adwuma ne bi omo no makobɔ kro no na mo nya omo fa so na mo kodi osofo no a wo mo timi abo ne tueku na fi atasfasate no enti so aso be ne betimi aba omo so meka se ensunsanso ne de bebiri wa mama kai asemi awrade ka kire me na unse etoda aya na emobɔ utwitu akwa akokum obi utwitu akwa akobɔ obi busa unse wo be kire bo ana so what ya so baba busa unse wo be kire bo chapter 29 verse number 24 Bible say de onu oyufo chaade ne kra ose de onu oyufo chaade no tane ne kra na otinu abonso nka de onu okromfo chaade ne mu ne kra otane na eduabo fitai ene okokumase eduabo a topic of the town kumase metina asafo market runabout metina ho sa me nkwalabrem ene ba akra de opanu abone ne kra eben owu so what you say no ko kumase a eduabo a topic of the town oye ya me de beje oye ya me de bekum oye ya me de beye osei oye ya me de bebawo so what you say enti no ana asofo no so mugu kumase ni hu de omo ye I salute akwasi awua so what you say me salute nyame akoa no unhwe nyame asem o de tia santimem o papa no kuredi o ka no kura no enke on so be tete wo akra kakra aye kra be ene we kumase asofo bebre na ha de omo ye kumase di fo bebre na de omo ye enti nyame sem ka pa no aso dem okwa nipa na ba be pen kwaje no kwa ni eni ho na won so be wadun so be ka no kwa so be twa squad de amawo enso asofo ya apostle but mukadie sofo ti be ka cho se kokunu ni asofo na nti so this adwuma ni wi a so be na be ba so wa akokun obi unse Bible say you okum obi biara ogina o se bayifo obi a otwetwo odi obi koboso mo so se nkunu ni ama no obi obodua wo mo nyina agina o sa bayifo ma so ati ase asi yeti ai o mpa wonsam empese obekoboni na obonifo bia benya na to ho so obi nso plani afa ho so ati na ma enti ama me hu se da bebi awiase na du se obobra papa hey wa mo bra papa hey onanti kurunkuru ye mu a onkoa na wo sum nyame onkoa na nyame ba ma me a asofo bi kwa kasa de na kire me pai ade onkoa na wo hunu nyame de bia okohwe nyame anim de bia bompa ma obi de bia nyame sam tirodo adai montintan kesi esu mi firi alo bi asofo bi firi me ka kire me sa na as a man of God utimi ye wei na de na wontimi nye wetimi afo obi yire wetimi ni obi kunada ede na wontimi nye wetimi ya azan wa ye fo na ede mpa na wontimi nye odi for found se betwa to emma eya hwefo ani etiefo ne yakọ sembi akoso won kan chebuti o ma hwere me wura hu o baba asempa mesre se abusuafo mo nsede oba oware nyame akoa no hunu se Kristo ode na sie ne kukum akwa akoda din ni ho masem na ebo mu amaka wa akire ene hia ya keka ma afu ne keka ma dampan ebi ene ena afin so wa bone wa odafom unim ba bia be wuada unim ba bia wo ba ko ja wo last breath ewo awia yi sa utie mi a me di Yesu Kristo din sirawo Bible says am to fu nyina e chefa ene bonsam gem na ade ba ko a eya ne se de wia se ye den o man Ghana aye den na ye bo sabra bo boni wei awiye e be kwa wie usen ye friend wa Kristofo o ye friend wa jidifo na awiye e be kwa wie usen man wa to ba pa ebusuafo we odi for number e kan won answer na ye wie krakra misira me number abetimi arechi me osuni ebia oda ohaw bi mu amane bi mu atiti bi mu ade bi ato a onti ase
wobɛtumi afrɛ nyamedifoɔ ɛwɔ 0249 631876 0249 631876 anaasɛ 0203851633 0203851633 adeɛ bia da wo so amanneɛ biara yɛbɛgyina ama ho atɔ akra ebusuafo aha na ne de mmerɛ bɛma yɛ kwan ama yɛde dwumadie no esi na me nso kakra me de ɛka no sɛ ɛyɛ Reverend Ahinkra ne ebusuafo ebusuafo ne yɛyira wogya wo Nyankopɔn ɛnhyɛ wo moden na wonka wo ho ankyekye wo rɛ na ensɔhwɛ ɛkɔ so yi embubu wo kra emma tesarewo emfa ma no foforo kra emma ebusua no so ebiem na midi esi no so me ka wo so betimi de wadwen twɛ so atudwa ɛwɔ your comment section no abomode so afolo yɛn ɛwɔ your IG page @tumagh_. Midi Nana Ama Owusu amene Prophet Bernard ACM awoda Holy Ghost Fire Prayer Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano enene yɛtwetwe komo nyame adoma yɛbɛsan edi enhyemu bi makramo. Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo Too Much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo Too Much GH